pintunya buka-buka. Hello everybody, when you have problem with hand, maybe injured or fallen, accident, you take get some rice, yeah, just cook, then apply like this, yeah. Like this, yeah. My hand just have accident, yeah, when I work with hammer and nail, then knock on my hand. Then look, this a little bit like here. So I put like this, yeah. Finger towards outside, yeah. Okay, like this. This was black here. Okay. Harus teman-teman, kalau ada masalah seperti jatuh, kecelakaan, atau kena tokok seperti ini, tangan saya kena tokok palu, ya. Ini semalam 2 hari yang lalu sangat biru, ya. Ambil nasi yang baru saja masak, ya. Kemudian taruh di sini, ya. Yang masih panas gini, ya. Tangan jari-jari harus mengarah ke bawah, ya. Seperti ini, ya. Kalau tangan mengalami kecelakaan atau ada stroke juga bisa seperti ini, ya. Juga ditaruh di di belakang ketiak, ya. Kalau orang stroke tuh di belakang ketiaknya harus dioles. Oke lah, semakin sering semakin cepat sembuh, ya. Oke lah, sampai jumpa, Horas.